ovo je čisti art, čista umjetnost. U potpunom sam šoku da mi je neko rekao da ovakvi plesači, umjetnici za mene, postoje i žive u istom gradu koji ja ne bih vjerovala. Da. Postojimo već 10 godina, dolazimo iz Zagreba. Primarno se bavimo zapravo hip-hopom i breakdanceom. Na Super Talent smo se prvenstveno prijavili zbog toga što smo htjeli da se u svom tom moru plesnih grupa koji su se prijavili negdje spomeni i naše ime. Ideja se kuha, svi začini su tu i definitivno ćemo ići na nešto da šokiramo malo publiku. Dame i gospodo, Atomic Dance Factory! Atomic Dance Factory. Atomic, atomski sljeva. Atomski medvjedići. Bravo, ljudi. Bili ste fantastični, nevjerojatni. Što mislimo Rene i ja? Sad ćemo vidjeti što misli naš žiri. Kakve face imate, to je nevjerojatno. Dubravko. Mogu ja prvi? Ajde. Teško mi je reći, malo mi je reći, oduševljen sam. I ovo, zašto smo svi zapravo ostali, svo troja, vjerujem i publika, zapanjeni? Zato što nismo dobili porciju plesa, nego porciju čistog arta, kao što je rekao Enes. Znači, dobili smo nadgradnju i dobili smo jedan apstraktni uradak u kojem je svako od nas mogao prepoznati
puno o sebi, puno svojih strahova i ono poruka je, mislim, svima bila jasna. To je bilo više od plesa. Fenomenalno. Da, bilo je pjevanje, imaju pjevača. Bilo je pjevanje, imaju da. pjevača u skupini. Multimedijalni show. Nina, Pa kao što je Enis lijepo rekao na audiciji, ovo je čisti art i čista umjetnost. Ja moram priznati da sam ja apsolutno najveći fan njihov i evo ja navijam za njih vrlo otvoren. je li ima još mjesta na tvom koncertu da i njih pozoveš? No, oni su prvi koji su A pozvani. oni su prvi. Da, pitanje da li ima za drugo mjesto. Enis, Kao što je Enis to prelijepo rekao, to je čisti art. Predivno je kad radite nešto i da se to vas tiče. I vidi se taj vaš bunt vremena u kojem svi živimo. Predivno je to što ste vi prenijeli na nas tu vašu energiju i predivno je što ste nas obradovali onim tipkama koje su bile genijalne, da ih ne zaboravimo. I mislim da je prava šteta što BiH ne može glasati, jer bi glasala sigurno za nas. Bilo je Vox Populi, BiH. Imam pitanje sad ja. Da li vam godi kad vam kažu, kao što je to Enis na prošloj audiciji rekao a lijepo, Nina i Dubravko ponovili da, večeras. čistim artom? Pa naravno da nam godi, ja mislim da smo nastavili u istom štihu u kojem smo i krenuli, znači očito nam godi. A reci, tamo ste... Misliš i Godi. ovo mazanje očiju i to? To ti godi. To mi najviše godilo. Da. Reci, tamo ste na Rijetko audiciji se ste izjavili da ste se prijavili na Super talent samo zato da bi se u moru tih plesnih grupa čulo na televiziji vaše ime. Znači li to da vam je zapravo da vam je svejedno da ćete pobijediti? Više ne želimo da se čuje. Sad želimo da idemo do kraja, skroz, svi zajedno. Ovaj put do kraja. A ako i vi, Dobro. poštovani gledatelji, želite čuti Merlića još jedan, Ja, da, izvolite. put imate sad priliku. Reci, Dubravko. Ja bih isto rekao, ne znam da li se slažu Nina i Enis, ali mi isto podržavamo želju ovih talentiranih ljudi da idu dalje u finale. Podržavamo sve oni koji zovu, zovite još i više. Baš vrlo otvoreno navijamo za Koje njih. lobiranje? Vjerojatno bi vi zvali da ste sada doma, je li tako? 100%. Evo. Reci, A vi Rene, koji ste onda- sada doma, onda telefone u ruke i zovite. I to telefonske linije broj 061 56 09 čekaju samo na vas.